Reka turebe iki kibazo aha ngaha. None se mugabo warakoresheje condom umukobwa akakubwira ko atwite, byaba byaraciye mu zihe nzira? Aha. Abantu benshi bagiye gukora imibonano mpuzabitsina baba bagira ngo ni imikino, ariko iyo ingaruka zivuyemo wenda batarigeze babyitegura, nibwo bamenya ko ibintu biri serious. So aha ngaha rero imibonano mpuzabitsina ushobora kuyikora wambaye agakingirizo, bikaba byavira uwo mukobwa cyangwa uwo mugore gusama byatewe n'impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, ushobora kwambara agakingirizo kakaba ari gato ku gitsina cyawe. Niyo mpamvu iyo ugiye kugura agakingirizo ugomba kureba agakingirizo gakwiriye icyo gitsina cyawe. Nimba ufite igitsina kinini uba ugomba kugura agakingirizo kari elastique ku buryo kakwirana n'igitsina cyawe, kuko iyo ugiye kugura agakingirizo kadakwiranye n'igitsina cyawe, ya pression uba uri gukoresha winjiza igitsina mukora imibonano mpuzabitsina ishobora kugeraho igitsina cyawe kikiyongera umubyimba kubera gufata umurego, ako gakingirizo kagacika, amasohoro wari umaze gusohoreramo agahita ameneka mu gitsina cy'umugore, maze ibi ngibi bikaba byatuma asama. Icyo ni icya mbere ukwiye kumenya. Icya kabiri, igihe ugiye kugura agakingirizo nanone ugomba kureba nimba ako gakingirizo gakwiye igitsina cyawe. Iyo uguze agakingirizo kanini ku gitsina cyawe ushobora kujya kugakoresha, waba uri gukora ya mouvement de frottement, igitsina kiri kwinjira, agakingirizo kakaba kanyerera amasoro akameneka, nanone akameneka mu gitsina cy'umugore, maze ibi ngibi bikaba byatuma asama. Ikindi ni uko ukwiye kumenya kwambara agakingirizo neza. Abantu benshi ntabwo bazi kwambara agakingirizo. Aha ngaha tuvuga ko hari agakingirizo k'umugore n'ak'umugabo, ariko ko abantu bamenyereye cyane ni agakingirizo k'umugabo. Rero aka gakingirizo k'umugabo iyo ukambaye nabi utazi kukambara, bishobora gutuma ukambara nabi, none igihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina bikaba byatuma kavamo cyangwa kakanyerera, ayo masoro akaba yavamo akameneka. Ibi ngibi bikaba byatuma uwo mugore asama. Izi ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uwo mugore asama, kandi wari uzi ko wakoresheje agakingirizo. Ibi ngibi byongereho no mu buryo bwo kwandura virus itera sida. Turakwibutsa ko mu masohoro habamo VIH. Amasohoro abamo ya virus itera sida. Abantu rero bavuga ko igihe nakoze imibonano mpuzabitsina ntabwo nakomeretse, ibintu nk'ibyo, turakwibutsa ko ayo masoro arimo sida ashobora gusohoka nubwo mw'imbere uba utamukomerekeje, hanze uwo mugore yaba yarikomerekeje, wenda yari kwiyogosha, ayo masoro yagera hahandi kuri twa dusebe tutagaragara turi microscopique, bikaba izo virus zirimo zikaba zakwinjira aho ngaho muri ibyo bisebe, maze akaba yakwandura virus itera sida muri ubwo buryo. Aha ngaha mbonereho no kwibutsa ku bantu ko hari umuntu wambajije ngo ese umuntu akoze imibonano mpuzabitsina bimwe bita ngo ni ugusisa, hamwe umukobwa afata igitsina cy'umugore akatangira umugore afata igitsina cy'umugabo akatangira kugikomba ashiraho ururimi, ngo ese ibyo nta ngaruka bigira? Ndakwibutsa ko mu bushakashatsi bwakozwe bagaragaje ko gusisa cyangwa konka icyo gitsina cy'umugabo bishobora kugutera indwara zimwe na zimwe nka mononucleose infectieuse, kanseri yo mu muhogo cyangwa herpes virus. Izi ndwara ni izishobora kwandura kubera ko wagiye gutamira cyangwa konka icyo gitsina cy'umugabo. Kuri wowe mugabo ujya gushira iyo minwa yawe ku gitsina cy'umugore kugikomba ngo muri ibyo bikorwa byo gusisa, ibi nabyo babyita sodomi, nabyo bishobora kugutera izo ndwara za herpes virus cyangwa mononucleose infectieuse,
usibye ko bishobora kugutera n'izindi ndwara bitewe n'andi ma microbe aba ari mu gitsina cy'uwo mugore. Rero ibi bintu mugenda mukabona ku mateleviziyo, mukabona mu mafilme, mukabibona mu bazungu, nawe ukaza ukabikora utazi ingaruka zabyo, ukwiye kubyirinda kuko ikintu cyose ubonye si cyo ugomba kwigana. Hari ibintu ukwiye kwigana, ibintu byiza, ariko hari n'ibintu ubona ko atari ngombwa kubyigana, hari ibintu ubona ko atari ibintu bifite akamaro, ukaba wabirekera icyo gusa. Tukaba tubashimiye twaba mwadukurikiye, twongera kubibutsa gukanda kuri subscribe, ukande kuri like no kuri favorite, nawe utaha. Bye bye.